Zagrebačka Trešnjevka. Pogled s dimnjaka nešto više od 200 metara. Ali desetak radnika iz susjedne Bosne i Hercegovine na njemu nije uživalo u pogledu, nego je radilo na njegovoj obnovi. Probudimo se negdje oko pola 6 ujutro, živimo tamo malo dalje, nismo u Zagrebu. Onda kahva, sasi, čaj, nešto tako, keks, točkujemo, u 6 se kreće, dolazi se ovdje na posao 15 do 7, u 7 je radno vrijeme, znači do pola 5 sati. Obnova je bila nužna jer je toplana premašila 90% životnog vijeka, zbog čega više nije bila sigurna, kako za okoliš, tako i za radnike u podnožju. Glavni razlozi su bili jednostavni. Počeli su padati dijelovi betona i zato se i radila reprofilacija vanjskog plašta armirano-betonske konstrukcije dimnjaka. A samim tim i galerija, penjalica, leđobrana i svega, rasvjete. Radovi su počeli 21. listopada ove godine i trajali nešto više od mjesec i pol dana. Od dna do vrha radnici su prošli svašta. Sve zavisi šta je naš šef imao planu za taj dan. Nekad je maltarenje, nekad postavili smo konzole i tako to. Ove penjalice, farbanje. Do vrha dimnjaka potrebno im je skoro 90 minuta. Vrh toplane mogu osvojiti samo uz pomoć viseće skele. Iako nama djeluje zastrašujuće, kod njih straha nema. Strah je bio prvih 5-6 dana kad sam već se zaposlio, a već sad je sasvim normalno. Iako se ovaj betonski div ubraja među najviše građevine u Hrvatskoj, Hazim i ostali kolege radili su i na mnogo višim dimnjacima. Radili smo u Kaknju prošle godine i ove godine. On je 300 metara visok. U Beviku isto tamo je 317 metara visok. U Plominu, znači 350 metara visok je dimnjak. 100, 200 ili 300 metara. Ono što oni na vrhu mogu vidjeti sigurno je neprocjenjivo. Zaista to je nešto posebno. Prvi dan tako je. Prvi dan je zaista tako da dođeš i baš razgledaš grad. Kad smo tek došli, bilo je lijepo vrijeme i baš se vidjelo podaleko. Ovi hrabri radnici ne dopuštaju da zbog vjetra, sunca ili straha od visine propuste najbolje trenutke na tim visinama. Pogled na horizont.